Lau tusile, Ioane no matau Pᴜʀᴘᴏsᴇ. Petawina fai upoe. Sfumar fafa ngata fai upoe sfumar valu. Ioane evangelia. Tau pe tolu, fai upe sfumar fafa ngata fai upe sfumar valu. Tatu fai tau fatasi iai. Ale fai upuna sfumar fa. Ia e pei ona sitia I lunga e mose o le ngata I le vau. E ao ina fa pea ona sitia I lunga o le atali o le tangata. Ina ia le whano se tasi. Ai maua e ia le ola e whaavavau. A wau whapea lava o nalo whamai o le atua le larolangi. Wa ia au mai eiro nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whatuatua ia te ia. Ai maua e ia le ola e whaavavau. A waere I au ina mai e le atua ro nā tali le larolangi. Ina ia whaasala le larolangi. Ai whaola ina le larolangi ia te ia. O le whatuatua ia te ia, e le whasalaina o ia. A o le whatuatua, o nofo sala nei lava o ia. O wae le whatuatua lava ia I le ingoa o le atali e tō tasi o le atua. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Hallelujah. Amatalia le nei masina fai o le tausanga. Pe au na silafia matatu loa uma, e tu sahai ma le whaangasolonga o mea o loo muri ta ia I tātou le larolangi le nei. E a matal tausanga ia Januari ai whai u ia te sema. Pela a o mai masina le nei, ia pea ua tātou langona o le a tāpuni mea sa matala sa tatala ia Januari. O le a whai ui u mea sa a mata ia Januari. Amene. Ai pela ua o masani ma wa custom ia le mafau o I tātou. A o le tua mana fuafuanga. E le whapena le system e run nei le rangi. E le whapena le system e run nei le malo le tua. Amene. E le eise teime tāpuni ai ni mea. I le larolangi le nei. O le winga o lau whamatalanga. E tātou te olo I teimi whapene. Ia, pei ala ia lea ua. O le a mapu mai ngā ruenga o le tausanga atoa. Ia, atonu au le system leo tātou te iei la, wo o mai aso malolo. Amene. O iaso malolo, te malolo mai ai ngā ruenga. Wa alu le sfurua masina o e ngā lue ai. A o langona e pe ona mafuana le langona lea ona ina o umal tatou matau pu fasolo le fatu tua pe ina hana luina ia lo mafau ma lo lot pe me fai ona toe au tilo ile
the reality po le mea moni ai tu sai ma le ola ina le soifua ma le olanga i le larangi nei. Awa o le soifua whaafatua tua i le atua. E le ai sei unga i uro soifua whaatua tua i le rangi e whaavavau. E le i uro soifua whaatua tua le larangi le nei. E le ai foini aso malolo le whaatua tua. Amen. E wha, mai le aso e amatai, vato a malolo alo whaatua tua. Ina ua e nofo le tu tau matau o le atua. Ai le aini aso malolo, pela nau nofo mo mawhawhau ai. Tau aona tatou, let's have another look into the system that we are following today. Ona lewa, o masani lao tatou mawhawhau peno vatu upuna ua custom, ua train o tatou mawhawhau o le mea le aluai, yaso uma. E la istau sanga I masani na, whai la unga, o le vai tau mase se e ara vai tau le nei. Amene. Aisea, langai malo lo mawhawhau, malo lo loto, a matona sa ili lo mawhawhau nisi mea, e focus I ai. Psychologically speaking, when your mind is rested from whatever you've been focusing on, guess what? Your mind will always look for something to focus on. Amen. Por mera na o no fuamo mafafoi na whanau mai eire whi aure, tai aure nei. Ai te ua whaitatu whamantunga. Eo whetau I le leia. O whaurutale ina lea o le whi aure, tai aure nei wapea. Remembering our creative purpose. Ia awane I ngalo ai e manatua. Le mafua anga na whai ai oe. E loa tele sa teimi sa alu le whamara maina. O le upu nei o le purpose po le mafua anga. Your purpose o lo mafua anga ele o le whai pisinisi. O lo mafua anga ele o le vea mwhai aonga. O lo mafua anga ele o le whai whiau. O lo mafua anga ele o le loia, po le formai. That's not our purpose. That's our calling. O le tatu wala wina le na. A o le purpose. E tasi a le purpose. E tasi a le mafua anga na whai ai tato umai le atua. There's only one purpose for mankind. Tasia. Tato wo mai la vai tau nei. Il me masani ai tato te tuma tato tepa ya Januari, il tato savalinga tato manatua o se tau sanga whainga tā, tau sanga nei. E le ngata le wha mai sa wha peona tato ui ai. Sa te lere whe me ai, sa te lere le mautinoa, sa tele whanoa noanga, amene. Sa tele lui tau o le oranga, sa tato ui mai ai. And all of us has a recollection. Tofu ai tato, ma le tau tinonga ma me tato te mana tua ai ne tau sanga. Amene. Ma le tato savalinga. I wonder, pei ai sesi na manatua. Rona mafuanga. Pei na whatau nuina rona mafuanga e vai tau atole nei. Te loa paule mele o onga I whinangaro mo tatou roto o kata whainga kāore ngai kausanga le kōwiki. Ua makwai suppressed e le reality o le oranga le nei. Lo tatou manatua ina o le tatou creative purpose. Aisha,
A wafo i leo masani I tātou I mea masani ai. O tātou le masani I mea te tau ona onga ma tā ua le soifua ma le ola. So today I'm going to talk from a spiritual perspective. Ono I tātou le kāresia le atua. I tātou o tangata ua tau whanau fawina I ala ia Iesu Keriso. Le lau tala noa atu I a tātou. E tu sa ai ma le sila le atua. Amen. Pe ono whai atu le amatanga o le sila le atua e le ei ni aso malo lo le whatuatua. O lo wola whatuatua sa I o a le teime te nofo ai tafutafo Iesu. Wa ko a umar whakuakua. Amen. Amen. Amu ie tu mau se I o le o E ka ko ke pepe se ai fai upunga, e ka ko ke le mamra po le akongo le winga o na fai upu. Po male tala se tasi o trustala. It's good to remember where we came from. Pa mai o se mea le lei e te lo mana tuaina o le mea na e sawai. Ai sea, ranga I te mana tua le mea na e sawai o ina e te iloa ai. Le te le ma le matautia ma le siri ese. O le atua le tapua I ai. Tau tino lo matua na po fai mai o ia sa ola ni sa vai de tūlanga whai ngata e le whai ngofie. Ato e tepane I tua I le tele o le whamanianga le atua wai lunga o le soifua e taluai le alofa turi loa o le atua. E le ngata I lana ia tau tua e le talo ma le tuina atu le ainga ma le whanau I le atua ia fesoasoa ni mai. Ai o le atua alofa. I think we all do have a testimony. Tātou tofu mai tātou ma matau tinonga, matala tātou te whaia le matau tia ma le sisiri ese o le atua. Sa whapea na tau sia mai tātou mai le amatanga. A le aunga o le launga le tai alo nei. O e mana tua le winga na lai o na whau oe le atua. Tā tia lai au o le atua alofa. A oe, your prerogative and my duty, o le tātou tiute lea. So sesi lava na whai le tua, e te tauana e loa o le alo mafuanga. Why were you created? Amen. I say, na whawai oe le tua. We are not accidents on earth. E le se mea tupu whawhosei lo iai le larolangi le nei. O mea nai matau tia aile se senga o le atua soifua. Ma le mawhauwhau o le tangata. Ai mai se tātou Samoa. E iai teimi tātou te, e matu ia hai o tātou manatu ma o tātou rangona. E whanau, pa mai o tama le pō, tama le ala, amene. A sila le tua. E tu tusa te ngau taula uman whana nau la rangi nei. Amene. Amene. A sila le tua o le tangata, o le tangata. E le whatua o ia, pe sa sau sa runga li whai po ipo, pe na sau na alotina. It doesn't really matter in the sight of God. A human being is a human being. Amen. Ai pele le tua tangata ola uma. Ma tau tia papa pete no fo ma fetu nailo ma fau. Ma yeise teme te ma fau ma yai. I le awa onga ma le fionga le tua na ei loa ai lea. O le sila le tua le lalulangi ma mea le te iai. E ma tau tia le ese. Ma mea ia ia o inai tatou le nei lalulangi. Amen. Tasi le mafuanga na whai tātou le tua. E au fia whatasi, au whatasi le au pupoto. Sa whapea ona tusia, ma whali liwina, le fionga le tua. Whapea tasi le purpose, o le tangata na whau le tua. Ina ia tapuai I le tua. We were created to worship God and to enjoy Him forever.
one purpose for all mankind. For all mankind. O le whawhita uli lea, e lunga o le tūranga lea. O le le, mana malama o i tātou ma le o na whamatalaina. Le upu lea o le tapuai. Amene. O le tapuai. O na atau le upu lea o le worship. E tasi ale me alu i ai ma fau o tangata. O le au pepese i ruma i. Ma pese tolu ia tātou te usuina pe a tātou potu. That's not worship. I mean, that is a very minor part of worship. O le worship e tusaai, ma le winga lo loto le upu, ma tusaai ma le fionga le atua. O lo uola ava, o lo uola whaaloalo, o lo uola ustai. Amene. I le na whaia oe i le lalolangi le nei. Worship is to honor, to adore, to respect, to reverend, to obey the one who created you. That's what worship is about. Singing to the one who created you can be worship. Amen. Aore aunga le upu. Na whaia oe le atua, na whaia au le atua, ina ia e awa i le atua. Na whaia oe le atua, na whaia au le atua, ina ia e whaaloalo i le atua. Na whaia oe le atua, na whaia au le atua, ina ia e ola ustai manga tete i luma o le atua. O le mafua angana na whaia i le atua le tangata. E le ngata e ola hava a ia no nofo ma le atua e whaavavau lava. Amen. That's worship. E titi ala mele tatou te whaingoina le worship. Le a oio tatou mafau. So I pray. E whesoasoani na nei whiau. E a oina ai o e peirao na o whai atu. E te tauna o mai nei tau sangana nei. Ma e to e tepa I tua le amatanga. Where you living in honor. Where you living in respect. Where you living in reverence. Where you living in obedience to the creator of the universe and especially yourself. Mata a tātou to e tepa I tua le tau sangana nei. Ta ioe o le lalolangi in whatumulia le wheme ai, ma le whaingatama ma le whaamai. A o oe le tangata whaolaina, o oe le tangata whatuatua, mata te manutua, sa e ola awa I le atua, sa e ola ustai I le atua, sa e ola whaaloalo I le atua, I le tausanga atore nei. Amen. O te le whamasino e le tau voina e whamasino, a o le whiau e te nofa mai ma whauwhauai. Aisea, a wa o le winga le olo soifua le laulangi nei. O mea marawa, e le aise mea tūmau, a e pau le mea tūmau, o le atua malona finangalo na whauai oe. Amen. Because when you stand before God, e tūruma le atua, e whamasina oe le atua, I le created purpose na lai o na whai oe. Mafu anga na whai oe. Amen. O le tusi lea I nei. Pei nau tā ua le aso le tau launga mo mua I voe. E se mea I nei lesi isi vaenga o le evangelia o tusi na e wha. E le ngata Ioane e fo I vapeo na ainga ma Yesu a e la lata la mafutanga. O le la tusi Ioane o le aunga atoa o tusinga a Ioane o Yesu Cʀᴇᴜ. Le loa le lei e foi e Ioane o le soifua o Yesu, ma le valauina o Yesu Cʀᴇᴜ.
Mena fa peila au poto le fe au tu se Ioane o Yesu le Cʀᴇᴅ o ia o le atali o le atua. Len fa mai Yesu ya Simona Paiona amuia o e Simona e leo stangata na fa ilo atu ya te oi amene. I say ona o le tali Simona, you are the Christ, the Son of the living God. Amen. Afe mailo Yesu amuia oe aisa o le nganga o le atua na faali atu i ate oe o Yesu au o le Cʀᴇᴅ o le atali o le atua. It is by the revelation of the Spirit of God. Amen. So ingale aunga marfe auna o le tusia Ioane he o mai lai fai upu ia tatu te fai tawina le tai aone nei. O lo ua matua manino ai. O mai ele au mai ina ele atua lo na tali ina ia whaasala le lalorangi. Ia whapeo na whaola ina le lalorangi. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Le ai se sia mea e mawhai o na whaola ina ai le lalorangi pa u. Wana ngale lau lea. Amene. Wana ngale tauranga na saunia e Yesu Cʀᴇᴅ. Le ai, ata si awala. Le ai se metas. O upula ia o te manatu e se le tāua e aona. Wa olo manino ala fionga le atua. Mai le sau Yesu e whaasala le lalorangi. Isa, the lalorangi is already sala. Amen. The lalorangi is already condemned through the original sin. Le lai manino fa pua sulma malu mai o le whātua tua. O le taritonu ma whātua tua ia Yesu. Ea. A ea. Fruvalu. O le whātua tua ia te ia, e le whaasalaina o ia. A o le whātua tua ua no whasala. Already no whasala. A o le whātua tua ua lavea ina o ia. Mai le lalorangi ua already whasala. Amen. Aisea. Si o le au o lo whapea o na perka ko waki ani. O le au o lo whapea o na onga i te tonu o le tala le lei po o lo whapea o na whauinga ina o le tala le lei. The gospel, the good news. O le tala le lei. A le eisi tala le anga e le eisi tala le lei. Amene. E le mawhaina e na longo le leisi tala. Pe awa pe te li whalongo si tala le anga. Amen. O le tala le anga na whaina na pōle tātou au. So good news will never be good news unless you know the bad news. That's how. The truth of the gospel is, e se le tā ua le aonga le, e toi foi mame umare amatanga. Mai na whaia e le atua le tangata ilo na whatusa. Mea na saunia e le atua, ina ia whapeo na ora tāpua i le mea na whaia i le na whaia. E no nofo whatase se ia o le whaavavau lava. Amen. So God created us all to worship the Creator. Ai ina ua pa ua tamu o ile me tili o na taua. Te mana o tatu te toi o i aima i a mawhai o na rui tawina airo mawhauwhau. But when man fell through Adam, we lost the original glory of God. Ina ua pa ua tangata
ua lei loa ai le mamalu o le atua I lunga o le tangata na ia whaia. Did you know when you were created there was a glory of God over you? Ai sea, langa e resemble umai mea e whaia, le tangata na whaia. I mean, if I go feel my son to the year, but at that war, it's a lack of fale, if I see him more, I know for you fale. Amen. Ava pe mangaya mai sa olava. I say that house resembles the mind, the glory of the builder. Pa mai la tala tuspaia ina ua pa le tangata. I mean, if I tauma ole onga sili nei tonu o tusa kenese. Wa lei loa le mamalu o le tua sa ilunga o le tangata na whaia. Because you and o le tangata mua na whaia le tua was perfect in the sight of God. And when sin entered his heart, the glory was lost. Hallelujah. Leiloa. And failed to fulfill the creative purpose. Leiloa le mamalu, le mawhailoa, ona toe ora, whataunu uina le mafuaanga na rai na whai. Amen. Le mawhai. Le mawhai. Aisea, walualuangia le loko. Ua pong sa mea sa malamalama. Wa onga mea sa kafe ai le sua malie o le mafukanga. Amen. They lost and they failed to fulfill their creative purpose. That's why man is struggling today to worship God. Hallelujah. Mena e o mai le teimine nei. E kau wha moe pamu aku e pese inga ia vivi ai maaure vi inga i rea kua. Aisea, ke saule loku e kumulo mawhau I mea le larorangi, e lualuangia lo mawhau ma mea ke manga kua, o le mea ima, o kala ima, amene. So e ke kamu whaile sua se mea apa iai, ina ia evi ia ai le tua. The problem is, o le vi inga o le tua e le determininga e oe. O le vi inga o le tua e determine le tua. E ke whiua la e paki ma po. E sila mai because God has a standard of worship that he desired. E ke whiua la e paki ma po. E sila mai le tua. I le kua inga kapua inga ngai ke kapua iai. E le ai se si o I tatou e me whai onga whaase e ina le tua soifua. No one can fool God in his worship. Hallelujah. And that's why man failed. Es senga o kapua inga. Es manatu. Es langona. Man struggled. Whaia kure mea. Amen. O le mea matautia. O isi mea uma na whaia le tua. E le aima se mea. E le ola. O le whataunu ina uma la vale mafua angana ina whai. Na o le tangata e le o whataunu ina le mea na ina whai. That's amazing. Hallelujah. All the created things are fulfilling their design. Ai ko koonga le la au. Makau kia lo admiring of flowers. So. Masangi nga post mai hinari mo meo gardens for ye, mai sapangi, mai kolea. Magnificent. Amazing. Why? The purpose of the plants is to bear flowers. And the plants are fulfilling their purpose.
and people are admiring the flowers. E sao? Makaukia. Menanga ke kuku ai mai. E fia ula aula. E risa ula au vapela. Ai si pupula ia inga. Ai sa o kaka imanga ia. E sao? E lale si asonga la koe te wila ma la au. Ma alis. O la au le o solonga fua es fulua le po. E ka ulo es fulua le po wingo ke mongi veo ai ke minga. Ai lau ke kukumo e la au pe o les ke mongi la au e fa fua le kua. You know what? God's fulua fua. E o ka au mamai. It's an amazing plant. Le ma fairo ma vavone va senga. Only thing is that plant's purpose is to bear the flower at 12 o'clock midnight in Samoa. The plants, the flowers are still fragrant. The lilies are still beautiful. The bees still search for nectar amongst the flowers. Ke vai lai mumu solo api e suele, suamalie, mai fungala au. Bird still sings with a 1,000-voice choir. Olo pe pesea, ia manufele ia so uma. They are fulfilling their design purpose that God designed for them. The sun, moon, and stars all move on their rounds, doing the will of God. Keva ai le la, le masina ma vetu, e le ai se aso, ua mix up ai mea umaia, o lo whatau nua, la lato mafuanga na whai ai e le atua mai le amatanga. And all these things are living in worship of who God is and what God is. Except for mankind. Amene, me uma se ivana ngā tangata e leo whatanuina le mafua anga na ina whai. Hallelujah. Hallelujah. Ai le ai se mea e tusana matautia. Na whaia le tua pe o tangata ola. Whaia le akua, the brilliance. Waia le akua na mawhauwhau. Waia le akua la ngonga. Waia le akua mea uma makaukia I kukongo le kangaka. And still fail. Amen. All except for man, with all of his brilliant intelligence, with all his amazing, indescribable, and wonderful equipment, still don't know. Because they're lost within their own ways. O lai le loi tu tonu la tau rava, mawhauwhau mo la tau manatu. Amen. That's why it's hard to worship God the way God desires. We are too full of ourselves. E lua luangia le akua maoe. Lua luangia le akua mau. Amen. Amen. You were designed to worship God. That's why, kamaile, mangingo iore, whewkanga inga ngā Yesu ma. Ka upunga e whawha upo e lufutas. O whetala yatu Yesu ia te ia funae, tali tonu mai a te au. E o mai o naso tu te tapua I te mae, e le ngata le nei maunga po Yerusalema. Tau te tapua I malele I loa, aua mātou tapua I malele I loa. Awa mai ai utai al whaoletanga. Ai o mai o na aso o nei foi ai. O e tapua I whamaoni na tu te tapua I te maa I le anganga ma le whamaoni. A wālo sa I te maa
i e tāpua i whapena ia te ia. O le atua o le anganga lava ia. O e tāpua ia te ia, te tau ona tāpua i atu ia te ia le anganga ma le whamaoni. Amene. Amene. O le matau tia la whai upu ia. O whao ngā ina le au to tele o tangata o le kare se ua. E relate whai upu ngā i kako lava lava. Ai lei loa. O le amatanga whai upu ngā amaka mai kokongu. Amene. Aia. Amaka mai kokongu. O le mena e nofo te tono. O le anganga ngofo kongu e maa fua mai e iau me whai. Me ngā ki whakalea i o ofu ki sawa le loku. Ai alu i lo wala au lia. E whakau lo fufou. Pangau mai kokongu. Me ngā ki whakalea i mea ke whaia. Osia, whamai le excuse o le kua se si le loko. Yes! E sila le loko langa o le loko e mafua. I me ume ke whaia. You honor the house of God. He honors you. You honor God. Hallelujah. And you dress in honor of the house of God. E reo te whare whaiau skaili. E kei loa le lei o le kalesia le atua. E kei loa le lei e ke sau. Aisa, o la ngai mafua mai kokongu e tāpua. Inga o le atua e sau mai tu tonu o le loto o le tangata. Ia o le excuse anga ua whaima. Excuse ko kele. E o e kan kele si ango. Mai ai runga vai le kua. E ke vai le kua le ofu e vai kongo lo loko. Ai se anga e ofu e vapenga. You are proud. You don't want to submit. You don't want to listen to anyone. That's why we struggle to worship. Hallelujah. We are full of ourselves, kako mangaku, wakako wa inga ngai le lalolangi le poko sa lau, and we are filled. Rope nga singa pesenga se kasi e ke manku ai le kua. And your philosophical ideology o I mea lo tupu mo lau ai le lalolangi e mua me ye masangi ai e ke le manku le fionga le kua. Your creative purpose is to worship God. Worship is more than singing, it's honoring, respecting, obedience, listening to the voice of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Ungalala no tala a Yesu no fai fine. E o mai aso. Ai sea, ko kapua I maunga. Pule o kou. A kau kere I loa whalokanga sa mai e peru. Amen. O le akua ngawhiwhiria e pelu o le akua foi e iai le standard of worship e karia e le akua. E le te temeni ngai oe, le te temeni ngai au. E te temeni le atua ko inga worship ngai karia inga. Awa pele ke le whai kau kuspoi e ke le roa foi la ko inga worship e karia Yesu. Amen. Aya. So that's why we need to read and we need to know and have an understanding. Kaunga ko malama. Inga ia mawhai o ngā awa o ina lo mawhauwhau. Lu ina lo mawhauwhau. O le are tua inga tapua inga e whina ngaro i eile atua. O le are tua inga tapua inga e maalia i le atua. O le are tua inga tapua inga e talia i le atua. Awa atatu le fasili na e maulo taimi maulo ea po lut le ea amene kele maisi me fai nga afia I lo soifua mara wola. Hallelujah. O le feau ia e mantua lo mafuanga I le vai tau nei o le tausanga. Amen. Ele I whaia oe ke ka whao vale. Ele I whaia oe wha mauro kaimi. Amene. Na whao oe te tāpua I le tua. Malolo ia mal sistemo iai ele malolo whatutu. Malolo mea uma a ele malolo alofa. Ele malolo tāpua I. Ele malolo stai. I le tua malolo whina ngalo.
Whamanuia le tua ia te oe nei tai au. Hallelujah. Tātou tūlai. Tātou te oli oli, tātou te whawheta.
this place. Oh, we gotta leave, but praise God. So, put me in B flat.